everyone, manipod kanipagayam tayo Amayra saan napudpud no anagan tintay drama itagon daway. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Katsakbay na kablawan dapay ni Kabsat Arnel Kadingan dita Mountain Province Bakari kani Sir Noel Valdez. Kasimanti ko na ni pagayam Mayra. Dear man ang biyanang, may papan ka ni apong ko alakay ti kayat ko apay drama kan ka. Adang amin sulsul pag na. Tano'y bagami asaan ngagtrabaho yad adda namat ti kumanuti kat pasarayag talaw pa ino daduma. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Mayra, kwarta mana po. Pangusaran nyo iti kwarta apong. Anyat gatangan nyo, tasyakon ti mapan manggatang. Basta ikandak. Kainak man nakalo-halo ijay ilay. Ay na, di mo't maiparit tinalamiis kada kayo apong. Imutandak manay. Ay saan nakasta apong? Nung amangan numabiglaan kayo manen. Agpanateng kay tumanen. Basta ikandak. Uray limagasot lang. Agtalawak no imutandak. Agsubliak ije balay ikaw. Apay nga min ngay naladak ditaw ko nagmaya tibiyag ko ije balay ko. Ala, mabiit lang nga rod apong. Agda niya po nga naggapo ije hili bakay. Kaya agoy uya manay. Wen nga rod, napansiguro manin naghalo-halo ah. Hindi, nanay. Linukatan na mo tirep. Adan sa ikarga, nanay. Ha? Nagdadakkel nga ice cream. Ay, sos. Nanggulpi man iti ice cream, ay. Ay na, siguradaw. Agoyak, tumanan niya pa akong. Apay agimulpi kayo iti ice cream. Kat amoyo mat ama iparit dagita kada kayo apong. Diyo pakibiyangan da kita. Yakmet gulpien na kanay. Ininuutak. Madamdama aguyak kayo manan. Nalami istupay nga inuman nyo. Kat agpanateng kayo. Saan? Nairan-ran na lang ididayjay. Apong. Ewan, ada-danom. Taglabak man. Labak dagiti murang ko. Takababayin mo't kada kayaw. No, da kay pala timang laba. Ay na, baybayan yun. Labaak to no agsapa. Mandak. Kababayin. Basta labak. Kita ni apong mau. Maglablaba. Igigidan na mo timang mga niti ice cream. Ay, baybayan. Tano anawa, ago nga umang. Unay ka ti suker day ta alakayin, ay ha? No anawam, kaya dada na mo. Diyak kayat apagungten, taamangan nung umatumanin ti presyon kidara na. Inkan sa ibaga kadagiti kakabsak kang kakasinsim mo. Pasublatan da mo ni apaw. Ay na, ano santan lakay, takaasimag. Amangan numabaybay ang dalaang ni Apong. Agkatang-katang tumanan numabaybayan. Isu nga ano santan, Elmer. Mapana kon barok. Papanan nyo man nanaya ka nagpudaw. Di kay ka maturog tayo supay nga pigsayaw. Ay, mabagtitak no agyanak dito'y balay. Makapaburyaw. Nakapupudo nga raw. Pumanag na kayaw kung nakapupudaw. Inakaghalo-halo. Ta makapangpanganak iti nalamiis. At pa natin nyaw. Bawal ti halo-halaw. Mabalain. Sa kati surumon. Ado nga amang tikindan ko ngayon na po'y. Kain ininom ko adanaw ngamitisi ka. Kinagsakit kayo, di na kami mapirwisyaw. Napigsa nga ro ti resistansya. Sanak nga agsakay. Nagsubog ka dahil yung lakay ay. Apong, ing kami manan agtrabaho. Mabati kayon dito'y balay, ah? Kayo. Di kay rumrumor, ah? Agtalinaid kayo laang dito'y balay. Why? Danag mo na ya. Di tuyak lang. Hala, kayon. Ay na, Mang Rosauro. Anyat ul-ulyan nyo dita. Matinag kayaw. Abuga ba? Tagito'y abuos tanay.
napunudan di tao'y. Ay sos baybayan nyo ditan. Bumaba kayo kidain, tama nga numatin nagkayaw. Saan ta napapamo dahito kayaw? Ngamlakay kayon. Narasin titultulang yaw. Ay, awa mo mangki di dahi tawalis ting-ting. Kapugag na gito ya buos. Bumaba kayo kidain. Umay kayo. Kumput kayo kanya. Hindi nagbataya ka. Ay! Allah! Ay! Anya ngay. Ay! Naspak tinagbatayan nyo asa nga. Natin nagkayaw manong. Mapanak iji ospital, tasyak timang bantay kin ni Apong, Elmer. Subag to, mga minadya-lakay. Nyangay, datamanan ti mapirwisyaw, gapu iti kaya nasubag na. Na hospital laka nga rodin. Ala, di kan agpungtut, lakay. Adda ditan. Namabalin la danogan, dinanog kaon. Anya kamutan. Lakayan ni Apong tutupamkit din. Makapasoron to, may! Tungpak sa maminsanan tapnog na ngayon. Ay napaspasin siya ang talatan ko nakmut. Anya ka kadi. Oh, bayaw Elmer, si kamot gayam, sumrag ka ah. Sana ni Pag. Umay kula ibaga na ospital ni Apong Lakay. Ha? Na ospital? Kahit? Nay, napaya kasta kayaw. Kaslawan lakada kayaw, tipan naka-ospital ni Apaw. No kwarta ti ka sa pulam, bayaw, awan maited ko. Amumot ang mamirmiraot kami. Naimbag kada kayo nga agasawa ah, tada trabaho yung adwa. Ang yamda kami ngay, pa extra lang nilakay ko iti construction. Ay, yung kayo mo sublatan, di kabsa yung agbantay di ospital ha? Apong yung may dayjay? Sa malaan ba kakuti apo ko na? Ay na, pasensyakan, bayaw. Ang awan wayame. Ada ngamin basit nga anak ko. Kaya nilakay mo nga ay. Ay na, masadot dayjay. Kan maiparit ti agpuyat, kan kuana. Sige nga raw, no diyo kaya di saan lang. Sinursor ko amin nakakamsat kang kasinsimaw. Ngayon pasig damag ka no abisay. Apay lang amin anapan ka ijay. Kat amom lang aruden ti ugali da. Barang masyanda ka data ah. Pay, kaputawang pensyon ni Apong, di da pagananaw. Awang ngamin pa kairanodan, da ka ni Apong lakay kay. Iso di da pagananaw. Gimday di Apong si Bastian, ang kapusan ni Apong kapag inagawan da. Pensyonada nga main. Tabak nang dayja akabsat ni Apong. Nagalas ti aramid, dagita kakabagyam. Rupa kwartada amin. Saan mat nga amin, lakay? Dagiti daduma laang. Mala, di kan agrurod. Tarumwaran ni Apong ija ospital inton bigat. Naimbag lakit din ta saan agrabe tinapagteng na. Itatadda kayon dito'y balay. Agsingsingpet kayon Apong. Wan, Sigun mo ka na singpetak. saan kuman anatangkan ti ulo yo. No anya ti iparit mi nga aramidan yo. Di yo aramidan. Wan. Agtalinaid kayo laang dito'y balay, Apong. Wan, Wan. Mira, awan mo ni Apong ija silid na. anya, napanan namanin nga. Ay, nyapay ngay. Rimwar manin ah. Ay, sana balik ko maarumwar basta agsubli adagos. Napamanga nagpido to iti basura na ilako na. Ay, so bagalakay. Masikuran mat ngamin dito'y balay. Iso akanayon arumwar. Igalot tansan. Anya, ay unay kamutan. Apay, ayop nga igalot. Saan kumamat akas na tibagbagam, Elmer? Makapasuran. Tungko nagsaki manay. Aguyak tumanay. Awan pa'y ni Apong lakay. Dual daw na dinagaway. Napanan na nga ta. Awan mat kano ije balay dagiti kakabsat ko. Inawagak ida aminan. Ngam awan ni Apong lakay. Wano. Naatalan sa amat tay. Ay na, saan kumamat saan man mat atila ibagbagam, Elmer? Ad-adang agdanagak iti kastang ibagbagam. Intala i-reportan ti panagpukaw na bagay. Wano, ipos mo iti social media. Ibagam amazing. Ay, wan anya.
Sige, mabiit lang ang talaag ti cellphone ko. Elmar, ada ka bain. Ni Apong, addan! Ay, na. Ay, aguray ka. Adam kadwa na si Mang Pait. Kita Ni, addamat nga, paiso kadwa na abakag. Ada kami kuna. Kanya kukuha nyo aya. Rumwan kayaw tas ang tenda kabain. Nagdagsain to'y bag to'y kadwa. Inta sabdun ilalakay. Amun tanong asino di kadwa na. Isaw ni Adelaida. Tiag balay na may kadwa nga apong yaw. Ha? Ay. Adelaida hanay. Isaw dagiti ka balay kaw. Apo kok ta maysa. Day tamo maysa kay isaw ti asawa na. Apong, apay anagisamput kayo iti babae. Kadlay kayo. Nagulimak ka. Sana gaputala kaya kon. Kawang karbangak ang mga sawa manain. Napigsapay tiriknak. Ubing pa'y tiriknak. Apong, Ay, nalailmar. Ingka pakanan tay baboy mau. Pakanan mitya daw tapno mabit alumukmag. Parcentay taw no kasar kami kanya Adelaida. Apong, pasit ka di ti panagkabaw yu ti kastangar aramidan niya. Anya ka ba mga ibagbagam? Nagkalas ti panagsasaaw mo. Ikwa. Ay. Lakay kayo ngaminan, Apong. Da- Saanin ang masapol ang mga sawa kayo. Ay, anyat mabalin ko nga ay. Kit agayatak pa'y nga rod. Enjoy life ko na da nga rod. Winang. Ikasar ko ni Adelaida. Tapno legal ti panagden na may. Uray, wala nga manok ti sagana. Apong, sinaanyukit din ni Nana Adelaida. Ay, sana si kate masuraw. Apo ko kalaang. Iso dinak man pagpungtutan. Nana, lakayan ni Apong ko. Apay nga iso ti kinayat yo. Uray lakay, no saan pa'y amatay, mayat lata. Ay, kumatalmanan. Ay, unay mo na ito'y apatungan. Basta kastoy nga oras, gumatal. Nagamaman nyo kini Apong ko, Nana. Kaya dyan sirok ti salamagi. Ay, naasyanak mo't ngamin kan kwa na. Takayat na kanaw, ti maadaan iti anak. Anya? Anya mo na ito'y tagumatalmanan. Apay, anyat kudkudo nyo di tapatong yu. Ayan, Nana. Adda nga ron nagatal. Sigud markit ding agat-gatal da ito'y. Basta agapuak iti siyar. Gumatal-matal. Sige, taynak masahiyan ni darling kao arosauro. Ay, ada nadlaw mo kanya pa. No siya ka ada. Ha? Anya day tangay. Manipod ada dito'y balay ni Nana Adelaida. Kaya sa arum-rumwaray. Isong ada mo pagsayatan, ti panangasawa na. Ngam adda nadlaw ko itinobya na. Kasla maikulkulang no daduma. Ken agsasaungag may maysa. Gagangay di tao day ta, ha? Oray siyak mo, ano daduma. Adda mo't tay chimpong agsasawa, ag may mesa. Diyan mo malapdan, tingiwa kong agsaw no mamingsan niyaw. Nga oray awang kadwa. Sa bali ni Nana Adelaida, lakay. Ay, diyak kayat ti panangasawa ni Apong. Papanawon tan di babae. Tan, kakaiso na si Mingpo ni Apong manipod na kinubya. Ay, adayo tiriknak iti daydi abakag. Kagangay na, tada mo pala amaw. May ruwam kanto, Sige, Apong. No kaya ayo ti agkasar, di suportarang kayaw.
Ayag pa sa Wilmar. Wen, no kaya yo ako na yung una jay do amanok asagana yaw. Anayin tayo talaw. Ay, huwag na. Ay, na. Ay, tulagan tayo kumantika sa armay. Saan mo't sa kayat ni Mayra mga asawa ak. Sakti makamu ko ni Mayra apaw. Ibagam ti agpaysaw. Di kagliba. Hala, Paiso matibag-bag. Elmer, agap-apan samot na apong kininana Adelaida. bayan. Pasat kag partner dayta. Bayam nga padasag paminsan. Kanungay at kinabilda. Lakayin niya apaw. Di nan makabil ni Nana Adelaida. Nakapsutin niya apaw. Tiri-tiri tupay tatangad mo. Ay, saan ka diya kastahan ay. Anya nga tayo ti pag-apaan da. Umay kakidain. Bayam idang nga gapa. Gagangay lang ti partner dayta. Basol mo, babaero. Ay, dajay ay. Apay tinungpa na kanay. Kunak matasar dengan naktawan basol ko. Agaya, apay nga tupa ka. Hanyat basol ko. Damagan pa lang, tinakaw mo ti kwarta ki sirok ti lababaw. Inalamami na kinabaknag ko. Insugat na kiti na pinpintas nga bitisya. Anya day ta nasasawam. Umay ka man! Bakla da haday. Elmer, agriin ka. Elmer, Apay aya. da apong kinana Adelaida. Agap-apa da. Nya. Ingka nawang ni da. Darasang. Ay, ibatam ni apaw. Umay ka man man! Hindi na bagay na tadya makangay sa Napigsya kagayam, Nagturong mo iti kusinan. Ay, tumaray kayo na apaw. Mapangkay kayo ni Mayra. Wine Wilmar. Ay, anay ka. Apay nga, pinarsada iti kaldiraw. Ay, nagsakit ti ulo ko napunta. Siya! Tirina! Dito ilobaw nga! Na, Siya! Ti kabaknangan dito ilobaw nga! apay nga, nagsalamot tayo. Delikado ka ang beta bakit. Adan sa kurang na. Ha? Di ka kayo manlangan! Ala. Bagtit kayo amin at ang tao dito! Pagyaman na. Pimanawain. Isara ka na agos tirinaw. Anya ngay, dandani tayo na isagmak amin nun, apong. Tila isang sangpo yung amin dito'y balay. Ay, suray apaw. Jak mo amaw, ngagbagtit gayam, dadya babae. May sakamot, Elmer. Kinunsintim ti kaadda day di babae dito'y balay. Pasensya ka na bakit? Di ka gungitan. Sana balya tapi manawang. Sorry, bakit? Kabayatan ti panangungungat ko kada Elmer kan apong ko, igidgid dandamat ti panagkidkid daw da iti pamakawan. Katita nakapsutan niya apong ko kat saan na yan na makapagna. Alakastan ti pagayam mo, Mayra. Ipatag tayo dagiti naganak wenno apong tayo. Numaminsan gagangayan kadakwada ti agbalin adagulit tapasat ti panagbaket ken panaglakay dadayta. Ngam saan kumaadayta ti panggapwan tayo amangunget wenno mangbugkaw kadakwada. Awawatan tayo ida. Tadumtang to ti tiyempo alumakay ken bumaket tayo tumet. Ala papagayam di tan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam Mayra. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! In your nose para iti script kan drama ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami kat God bless kada kayo. Amen.
Hello papagayam, naimbag nga oras yu amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti pakasaritan nga intay basa itak at manipod kanipagayam tayo nga ibang saan napudpudno anagan. Ngam sakbay na, hello mampay kini Judith Aradanas, Flora Aurelio, kani Jovelyn Garcia. Kastimanti ko na ni pagayam ibang. Dear Manang Biyanang, adamat kapadasa kakayat ko apay drama. Dahil kapadasa kat napasama kini nagtrabaho ti anak ko iti sa bali a lugar, kat siyak tinangaw awer kadagiti dua nga anak na. May isa single mom ta anak ko. Iso nga isulaang ti mangisaksakad kadagiti apo ko. Katap no nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Ala ele, siya kon ti mangaw awer kadagiti anak mo, tagsapol ka iti pagtrabahuam. Alaman nga rod, nanang. Tani, ag-eskwela danton nga maawampay lat trabaho. Iso nga rod ngaw awirak idan. Awan ano kastamlatan, agbisin dagiti anak mo. Iso nga aggunay kan, uray tanapusot meten ti naudi nga anak mo. Iso nga agtrabaho kakitday. Ay, apag iso friend, agkasapulan kami iti trabahador iti resort ti amo. Iso na lang ta para kusina. Kaya't matagtrabaho iti kusina? Ay, kayat ko sa anak anapili iti trabaho, fe. Tulungan nakman nga rod makastrak iti trabaho. Sige, tay bagak to ni boss. Nasing po di boss may. Kan amin nga inrekomendak kang kuha na kainawa na. Kasta ka di? Ay, mayat nga rod no kasta. Kat itapay lang, agyaman kan, fe. Mano kano ti sweldom ngay iti daydi a resort, ele. Minimum ka no, nanang. Ala. Mabalin mo na. Ala, ano sam nga rin tagtrabaho? Kasanaw, agabang kay ti daydi a lugar? Medyo adayo nga min dito'y lugar tayo daydi a resort. Mabalin mi kano ti agistiin no kayat mi, nanang. Ngam no kayat mi mat, mabalin mi kano ti aginawid. Marigatan ka no aginawid ka. Agistein ka kiday, tapno makainot ka. Agasam nga itaplitim iti inaldaw. Kailiw ko dagiti anak ko, nanang. Ay naawan ti rumbang apagdanagam, ta saan mi abaybayan kinitatang mo dagiti apo ko may. Pasensya kayo, nanang. Takas jay mat ngamin tinatumpungak nga ama dagiti anak ko. Pamilyado, ken babaero. Ay na, baybay amon day di alalaki. Awan serbi day jay. Agburak laang tidara. Iso adimon ipalagip day di alalaki. Igaed mo kiday tagtrabaho. Tapno adda pang biyag mo kadagiti anak mo. Wan, nanang. Punso lakay. Bantayan man paylaang dagiti apo ko ta. Papanaman na ya. Agbiyahe ak. Inak ituludan iti natengken prutas jay anak ta iti ayan ti trabaho na. Apa saan nga gawin na ya? Jak amaw, busy siguraw. Iso asyak ti mapan iti ayan na. Ay na, panagsusweldo inton malaman, Eli. Wan nga rod, fe. Ay na, makaparagsak si kano aldaw ti sweldo. Wan nga rod. Ay na, agawid ak inton bigat. Inak igatangan iti gatas dagiti anak ko. Nagpakadakan ka ni boss? Ele, ada bisitam! Ni, anda ka no bisitam. Ingka kitaan biit. Ay, wan, fe. Sino kay nga tati bisita? Ne, da kayo matgayam, nanang. Apay nga may kayo? Ngay, apay, di mo kaya ti umaykaw, ele? Ah? Ay, saan man? Kayat ko, mas dawak lang amin ta kinalaat dakmat. Kan plano ko mati agawid inton bigat. Ay na, di ka nagaway. Tasayang ti pagplitim nga agaway. Nanang, dagiti anak ko ngay, ayanda. Binantayan ni tatang mo. Imayak, taumay ko ito dagito'y prutas kan natang. Naimbag lang nga abas tumut Ipadawat mo iti bus mo, no di mo kayat. Ay why, nagsweldo ka. Saan pa'y, nanang? Inton malampay laang. Sige, tauraya kung ti sweldo manak ka. Nga makaburing mo ti aguray.
Unaw, inak pa'y laag swimming iti swimming pool yaw, anak ka. Libren sama no siya, tananang nak. Ah? Ay, sige. Kay aglango yan. Tabayadak latan ti intransyo. Takababain iti boss mi. Oh, ato yan ti sweldok, nanang. Buo da ito'y asweldam, awan kurang na. Nang kastayak iti allowance ko, nanang. Ayag mo amin ti sweldom. Tasyak ti mangikisay iti allowance mo, ele. Ha? Oh, di kag mulagat. Alan, yag mo amin ti sweldom. Adoy, nanang. Nay, agasam nga iti ingkisay mo. Nagdakal. Aha. Adto'y ti limagasaw. Day tati allowance mo. Ha? Libre ti kanom ni Taoy. Libre ti sabon mo. Libre amin. Iso nga awan nga ro ti paggastusan. Dagi jay anak mo ti panunutom. Dumakdakkel dan. Iso arumaw rawat dan. Ken gumatangak pay gayam iti bado da. Tanabas si tandan dagiti bado da. Makabulan lang awanak? Nabasti tandan dagiti bado da, nanang? Ay na, nagbiit a dumakkel dagiti ubing itan. Ken gumatangak man iti vitamins da. Tanagkukutong da. Iso asapay kuma, tamaawatan na. No apay nga alaek amin aswildom, elay. Saan ko mangagsaksakit tinakam mo, ah? No paggatasam dagiti ubeng punsaw, saggay sa laakutsara tapno saan anabuslaw. Anya, apay, di pa'y nagswildo di anak ta aya. Sana nang tayo, iti itigatas ng iti anak na. Basay, ti sweldo na ijay. Iso ang masapul nga aginot dagiti anak na. Aywan, gimatangak iti karnit baka. Hiloto man, tanabanugak anak itsinda itay lakay. Sige, anya aluto aya, ti kayat mau. Kompormain, basta ka imasam. Kun agawa am ti agluto, tamabisina ka. Mga tayaw. Kaya nang itapukot na, igawa mo ni da, iti kananda. Nangandan, pinaglabay ko ida iti asukar, sako pinaturog idan. Anya, apay nga asukar, kat adamat tayo karnet baka si datayaw. Ay na, di da amutag sida iti kasta. Mas kay kayat dati aglabay iti asukar. Mangantakidain. Nanay bang, alain kay man aninang tiputod ko? Ha? Ne, adda aya putot mo, Rodel. Kadimot saan ang makaanak di asawam, tapadak abakutang. Psst, tagdagarin na. Putot ko'y tirwar. Anya, ay nagloko kan. Ala nanay bang, sikat timay sa aninang, anya. Ay katuan na, day talagayam. Kaano aya, Rodel? Into no may alawas ay nana. Ngamnay, sikrito tayo lang ha. Dua kayo lang nga inala kaninang dito'y lugar tayo nana. Tapno saan ang mabuking? Wun, danag mun ay sa anak matatismosa. Kun amok ti agidulay iti sekreto. Nagsapa kayo ngayon, may nanang. Diyak pa'y nagsweldo. Kasaritam ti busmaw, tagbalik ka. Ala umunti swildom anak ko. Tanay, awan gatas dagiti anak mo. Nanang, Rimawit dan nga gatas. Kun agbirok da iti naimas asidaun da. alang rod. Mabit lang takasaritak ti boss mi, nanang. Barang i-advance nan nga ito ti sweldo. Agpakpakaasi ka. Nay, Eli di mo ko mapampanunutan agong gundawayan ka anak ka. Laglagi pam asyak ti mga awer kadagiti anak mo. Iso amasapol asyak ti papanan ti sweldaw. Wan, nanang. Maawatak dayta. Saan pa'y mga agis eskwela dagiti anak mo? Nga mapay akasla ka na yun da, mabitin iti kwarta. Nabuslong da ka nung aggatas, fe. Anya? Kasla puwersaan na ka pa yun, jay inam. Ay, sorry ay liangam sa bali ti madlaw ko kaninanang mo. Madlaw ko nga minti ugali ti may sa tao kat babang titigtig na ikan pa nagsasaunang. Nakita ko nga min kan nangag kuno kasano ti panang puwersa na kan ka mga ala iti sweldom.
Huwag nga ron. Ngam aw-awatag latan. Ipagpagapok kadagiti anak ko. Tay sukat nga ron ti mga wawir kadakwada. Sa bagay, dakkel metkit di atulong kan kadayta, ah. Isu na lang tapwirsaan namat nga lang ti swildong. Nga urisaan ka pa'y anak ka swildong. Oh, adto'y ti regalok iti anak ko iti bunyag nga anak mo, Rodel. 2,000 na ita. Ay na. Nagsaya natin. Agyaman lang nana. Jaklaim pagaro pagalanti gagayam amang tid iti regalo. Una. Jaklaim pagaraw. Huh? Medyo bumakat mat gaya man ti chicks mo, Rodel. Imbag man, tanaka-anak pa'y. Wala na. Ta minupusal baby ti anak mi. Anya? Talaga dagitay padak nga addan edad na ti type mo, anya. Well, ta nadungdungo kami nagitinatayanganin nana. Nasikaso da pa'y. Una, kun, managayat kami ababakit, Rodel. Wala ron nana. Ay, mari ko na ako na ta. Agkumari tamatan. Nana ibang. Una, kumparay. Aywan, mari ibang. Itulog kang agawid no madamdaman niya. Ay kat si kalata, Rodel. Kat magyamanak no kasta. Hello, Rodel. Mari ibang. Mabalinta ka ditag kita? Ha? Apay, Rodel? Ako at ako man napatid nga ibakin ka. May mayat ngamin o personal ti pangibaga iti dayton. Ay sige. Mabitla ang araw tagrubwata, pare Rodel. Ala, inumemon ta fruit shake na in-order ko, ibang. Naimas day ta. Agyaman na, Rodel. Anya jay ko nam nga ibagam kanya. Kwa, na-develop tirignakin ka, idi intulod ka. Ha? Idi ngay naggapu ka, ijay bunyagan. Ijay balay ti ina ti anak ko itiruar. Anya? Bang, agayatak merkin kan. Ay na, dinakman paglulukwan si Karudel. Jak mamatay. Bakbakit anak ang armanak. Kan, di mo't adan chicks mo. Sinina ako na jay, bang. Sikan ti kayat ko ita. Anya? I love you, bang. Sinahak ti asawak, maklunan nak. Ay saan di mo aramidin day ta. Takaasi mo't di asawam. Sapay padak abakutan. Aklunan ang arudan ha. Ta ilimod ta ti relasyon ta. Awan pang ibagbagaan ta. Rodel. I love you, kunak. I love you to kulamatan ha. Ta mayat kan, bang. Ay, saan ka narigat nga ayatan? Ngam, kasanaw numaaman ti asawam da ito'y. Kan uray di asawa. Ilimod ta kunak man. Awan pang ibagbagaan ta. Awan to ti makaduktal iti dayta. I love you, bang. Sige man lang. Wunin, I love you to. Oh, yes! Agyaman kayo mga. Pautangan na mamut nga ro, bang. Anya mo day ta? Kaak-aklon ko pailakan ka? Ngam kwarta adagos ti ibagbagam? Pasensya ka na. Nairanra na lang. Agkasapulan na kiti kwarta. Naibos nga minti gatas di anak ko. Kit naibos sa anak mo't iti kwarta. Ring-ringen nak namin di inaanak. Ay, mano ayati ka sa pulam, Rodel. Uray 3,000 kumano da. Sige. Ala umunto'y karga ti wallet ko, Rodel. Yes! Agyamalak, sweetheart. Nakapimpintas ka man. Nagamo ti rupang. Kas kala anghel iti panagkita. Nagkalna ka man. Ay! Di nakikin. Ipang. Ay na. Kastoy gayam tirik na ti makiin na yan iti ubay.
Jak mairadawan ti kinaragsak ka. Ay, kaslang sub-sub litirik nak idi teenager. Ano yan? Nakaring kapay mo lang, ibang. Maturog ka na, Rabiain. Ay, maturog ka din. Tal-alaag pa'y latitulog ko. Maturog ka din. Di kag puypuyat. Maturog tal. Payakas to. Kaslamadur mo, nakmatun ang makikaida iti lakay. Ay, nagangdod mo ni punso. Ay, so, nagalastiro pa na. Nang runan mo kastoy amat maturog. Ay, permi matikurar tiro pa nan. Inak malagi tan ijay bangir asilay. Ay, jak kayat akaida to'y lakay nga asawa. Ada ak anak ka, tanay, naibusin tigatas dagiti anak mo. Inton bigat pa'y latisweldo, minanang. Ibagam itibus mo taalaam itan, tanay, agawid akmatla kumanumadamdam Ala, aguray kayo nga rudbi tarimorte amo mi. Kanun gayam, amangan no makautang ka iti amom, anak ka. Ha? Pangusaran nyo iti kwarta? Igatang ko kuma iti kutsyon dagiti anak mo. Tanaing pismeten tay us-usaran da akutsaw. Sige. Padasag to ti mangibaga ka ni boss. Tauray tay nalakalaang tigatangan niyo. Madi ano dyan nalaka? Tanalaka mo't laang amadadaal. Nayunam ti utang manak ko. Ato yan ti daw-dawatem a kwarta, sweetheart. Agyaman ak sweetheart ha. Magkaktaping-ping mo, ibang. Ay na. Basta ikarim asyaklaan ti chicks mo, Di na ko na yonan. Well, promise. Sige nga ron. Agawid tan. Anya, nagbitan. Di tapay nag-date. Malumutan. Baliwan tantong ti ag-date iti sa baling aldaw, sweetheart. Sige nga raw, sikati makaam mo, Rodel. Ay busain, tigatas na kita pukota. Di pa'y nagsweldo ni Eli aya. Naggapo ka mo ti ayan na itikalman. Inka man mat agtot bras punsaw. Nagdang sitis ang awmak. Ha? Kan nagdigos ka man man. Nagangdod ka. Nagloko kan. Apay akas taka itan ibang. Ibang-iba ka na Nagbalinsamot ka na sensitibo agong mau. Kita amat dagita sakam anay. Nakataptapaw. Kasta talaga na ita. Napan kami nagsemintaw. Sana may katanagaw iso akas lakataptapaw. Ayan ti gatas na kita pukota ako na. Awan ti sweldo di anak ta. Nadilay ka na. Aniya. Naimbag tanagawid ka anak ka. Huwag tatang. Kailo kong dagiti anak ko. Malasumrakan. Ay nasang patak ina nakaturog nga awan kadwada diti balay. Diya ka mauti napananjay inam. Anya? Kimutong dagiti anak ko, tatang. Kasano adi da kumutaong kat aglablabay dalay ti asukar. Takunamat jay inam nga awan may itid mau. Anya? Sana pudno day tatang. Kat no kanayon ko nga itid ti sweldo kaninanang. Kan nakautang akpay iti amo mi. Takanayon nga umay ni nanang iti trabaho mi. Anya? Ay naglokaon. Pangip-ipanan na nga ron nga iti kwarta. Pasaray dumawat pa'y kanyak. Hanggang di mo't makagatang iti gatas na iti ubeng kan na imas asidaay. Nagchat ti gayam ko iti sentro. Itaman pa nagchat da ito Adain forward na picture ni nanang. Ada kadwa na lalaki. Anya? Asinaw? Ni Matrudel tatang. Ha? Kitaan nyo.
Agsinsinubo ta, dito'y ladawan. Nat. Ay. Tiyawanan pa in nga inam. Bakit na makigangantail? Ibagam tagpaiso kanyak ibang. Anya ti kayat asawan timpurwar da aladawan niya o kaniro dahil. Awan ti aklunak, basta agsinatan. Anya? Lalaki ni Rodel. Saan? Gayom ko lang. May kankansa na makbagatan. Sige, padasam ti mang kabil kanyak ta ipabalod ka. Ay na, apay nga aramidem ti kastoy ibang-iba ka na talaga. No kano abing makat ka, isumot ti panaglalakay. Ay basta, agsinatan, tasaan kan nga ay ayatan. Anya? Agsubli kayo kinitatapon sunana. Di yu sinaan. Ah, si kangarod ti pilya, Crudail. Nana, agbalbaliw akon. Urnusa kon ti pamilya. Nauma akong agchichiks. Isong agsinatan. Anya, ay bayadam nga rod dagiti utang mo kanya. Unto, nana. Inton makastriga iti trabaho. Suray punsulakay, nailaw anak. Ang di ka madanagan, tawan na pasama kada kami kin ni Rodail. Nagkinkinibin kami laeng, ngam saan nga iti pablay. Jak amaw no niya klase ti panagpampanunod ti dakin ka ibang. Bakitan kan nga maalam pa lang ti mangloko iti pamilyam. Suray, nagsina kami kin ni Rodail. Agbalbaliw akon, promise. Ay ayaten ka punso asawa. Ala, ipakita mo nga raw ti panagbalbali mo. Wan, ikaray. Eli anak ko, pakawanan na kumamot. Suray, no inulbudan ka. Mala, urnusan yun ti bagbagiyo nanang. Di kay basta mamati ti bagbaga ti lalaki kada kayo. Nang runa no at da involve a kwarta. Tapag kwartaan da kayo laeng. Wan, pag nakmakday dyan na pasama kanyak, anak ko. Aga brudak. Da kayon ti pangital ka kadagiti anak ko tatang. Tadya kon may talag ka ni nanang. Sige, awan pagdanagam ka na kita anak mo, Eli. Jak bay-bayan ida. Agyaman ak tatang. Kat da kayon tumat lang ti pagpawitak iti kwarta. Ngala, sika ti makaamaw, anak. Punsulakay, nagpawitan niya anak ta. Why? Apay aya. Ay kwa, mangtad ka man mo, iti igatang ko iti pulbos kan lotion ka. Ay, saan kan nga gusar iti kakasta? Tama nga no, agpaaram ka manay. Ah, Makan, ti katangam. Ken gimatang ako ni ti gatas dagiti ubeng, ken abastaw di ti balay. Sikat ti aglutaw, tasyak ti para palengke. ikanak nga rod iti igatang ko iti ice cream. Sige, igatangan kanto no madamdama. Saan lang ice cream? Gatangan ka pa iti kin-kinde. Basta di mo mabalin ti agigam iti kwarta. Nga oray piso lang. Nalawag. Dinak pinagigam ta asawa kiti kwarta kat isumat lang ti pagpawpawitan tanak may nga dayja abroad. Mawatak matkit din no apay nga aramidan na ti kasta. Kat ita dadakkelan dagiti apukok kat agis eskwela dan. Alakastan, to'y pagayam mo, ibang. Alagagayam, ditaan tinagpatinggan ti pakasaritaan ni pagayam, ibang. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. Insurat warin your nos para iti script ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, God bless kada kayo, amen. Manang Biyanan! Hello manan kada kayo amin. Di pa kasaritan ngayon tayo basa ka ni drama kat manipod ka ni pagayam tayo Arohelio. Sana pudpud no anagan. Ngam sakbay na welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama.
Kan makablawan pa daki si May Fernandez, kan dagiti anak na Prince Mike kan Alisa kan nila kay na. Ni Marites Amoyen, dita Sudipan La Union, kan ni Marlene Mendros. Kastiman ti kuna ni Pagayam Rogelio. Dir manang biyanang, nalaingak ngagpamarang. Kabailak tagbalin a masakit, nga uray nakasalsalon atakmat. Ayat kula makadiskitari ti kwarta. Katap numawatam ti amin, rogyak tiag salaysay. Umayak man, Fred, anak ko. Ni, sumrak kayo tatang. Ang yaman ako. Apay nga aguyak kayo manon. Uy nga raw, nabanak na nagpailaw sa kunak no tapilay ko. Awan mo ka na. Talaga ka nung aguya ka. Atong tiplemak, anak. Ay, katagina na kayo, ije balayo di kay pumanag na. Nagpatsik apak ko magaraw. Awan mo kwarta ka na ko. Pagpatsikapan nyo aya. Ige ili ige private doktor ko ma. Tapno sa anak ko nga agpila. Ay, sa nga ribo pa'y malat da kwartak. Iso pa'y maited ko Jack pa'y ngamin nagsweldo. Okay lang, anak. Panayunak ije kapsat mo. Mabit lang nga rod, tatang. Ay, nakunag, tuya ko. Umayag man, Else, anak ko. Ne, aguyag kayo magtatang. Sumra kayo. Ay, adi ang anak. Ano, tiplemas ko, anak ko. Naunungan. Sumasapol nga ipacheck up ko iti doktor. Kat ingkay agpa-check up Sapay adda trabaho kita. Di kay makuyog. Ikabayla ako ray may sa kanak. Basta nayunan nyo si intadya kabsat mo ang pagpa-check up ko. Manot kurang na aya tatang. 2,000 ko mangam. Ure 1,500 lang na. Sige, agpakuyog kayo nga rod kininanang. Taing kay agpa-check up. Ure sa anay. Kabayla pa mo. Agbate nilalang yung anak ko. Kuyugan ka ano ko nam ngagpa-check up ka, Rogelio. Sa anay. Sa mabanog ka. Agbate ka dito balay. Amom nga rod ti papanam. Well, ada private na doktor ko. Tasigo na papabanak. Gatangam nga rod ti resita da nga agas mo Well, sige, mapana ko. Eh, anda ka ba tayo pare? Jack pala nakasukat. Unay kat abayag mo nga agkunggunay parisante. Aldawag. Maladaw tan Saan? Nasapa pa ilang pareng. Danag mo na Di pa nang lukat tayo papalanta. Inta pa'y agbuyang itisine. Saan aya? Ay, wala na pare. Ewan kaya. Iso darasam. Tapno makaaduta. Wan pare. Ay sukatak lang na. Nakadigo sa kau pare. Uray naklabitay. Ay na, kunaklano di kay umayan, Santi. Rogelio. Mapalinaya mo na di ka mo Hingkarimi na umay kami ita, Brenda. Ay na, nagtaar ka ba tan, Rogelio? Nagsilap ta buok mo. Naibagay na unay dita sa nga ektarya na sila pamuging mo. Si Kama, Brenda. Di mo kita ang tamugin ko. To talaga, kastanan na ita. Dayta ti asit ko. Huwag nga rod. Oh, Santi, agsaw kamot na. Nakaululi magkamot. Ay, nagpintas ka nga ba? Iso aming mingmingan ka, Brenda. Ay, thank you. Ay na, nagtaar kamot. Uray si Rogelio. Nagtaar kamot. Mabalin ka di Putputan man ito dakulap mo, Brenda. Sure, basta si Rogelio. Mabaling ka di mo't putputan ti may sa dakulab mo, Brenda. Sure, Santi. Oh, at di dakulap. Pag sinagay sa niyo, putputan. Ay, no! Nagkana sa Nalamuyo mo ilat ti dakulap mo. Ure, bakit kang Brenda?
Anya bakit nga ipagbakamot? Ubingak pa, Rogelio. Tawan ko lati bumakatan. Ngam tirik na. Kasla 25 years old lang. Oh, Brenda, agkak man tayo, ma'am. Ayun. Ala, agkanyon ato. Agidan kayon ang mga gek. Anya nga oras sa simangpet kay dirabe eh. Jak na puutan ti isa sangpet mo ta naturog ka mo ije sa alas. diyak ka mo. Noon niyang oras na dyan bakay. Diyak kaya't ang madisturbo ka bakay. Iswa diyak naturog, iti silita. Kahit ayan ti agas mo ngay. Awan mo't inresita ti doktor bakay. Kunana nga, adwag ka nung ti uminom iti danom. Anya, Ay, imposible daytan. Napanami dirabe eh. di magasak lang, iti balay da parisantay bakay. Nagsyat kami labas eh. Nagpadoktor ka wano saan. Nagpadoktoran, iti bakay umat. No, di ka to mamamati. Di orain ka damagin ti doktor ka. Kan awagam ni parisantay, tadamagam king kuana. Ang mura na panak nagpasikap. Ay di naklaslas-tugan, Rogelio. Imposible nga awan in resita ti doktor. Adaintad na bitaminam. Awan, una na magdamanganak la kano iti prutas kinatang bakit. Anya, Basta sa anak nga gululbaw. Agpaiso ti bagbaga, promise. Oray lumtag amin apasit ti bagay. Nagululbudak. Pare, intamanan, iti ayuyang ta. Wala pare. Kailiw ko ni Brenda. Huwag nga lang, uray bagay ka ni Brenda, pare. Sexy lang ta. Kanalailaw. Huwag nga rin pare. Ano pa ti atin na nga ubeng nula ilo ti pagsasalitaan. May mayating ni Brenda, pare. Tasaan nga kikil. Kasano nga kikil ka bakit? Dagiti la ubeng ka kikil pare. Ngapno ni Brenda. Libre na jayon. Huwag nga lang, pare. Ano santan nga itibol na niya, pare. Tasaan ang managkikil. Wala pare. Gamawang kwartak pare. Antak walantak, pare. Inlakok tayo na washing machine ko. Intak-intak, relax. Napanan ni tatang nanang. Apay akas lasaan ang matatao dito balayo. nagkuyog naman siguro na ije kumpari na. Ije pada na nga Apay, agin inumpay laang aya. Kat kanayon samot nga aguyo. Ay, Jackman na mo iti dayje nga amayo. Di na may katibisyo na. Inton ko naguyok tumanang. May stress akla nga mangbagbaga. Tawan mo't dengdenggan na. Ayos laang matkit di. Basta sagpaminsan ko mga agbarto. Sagpaminsan nga. Kano kanayunan na. Anya, papapananda aya. Ka ijay ayuyang da iti kumpari na Ijay beer house, ijay ilay. Brenda, asino dyan napunta sa abalasang akadwam ni Tibur House? Kaada ka, Rogelio. Hindi. At gawin na pintas akada kang Brenda. Katuan pulimi at talaga tinapintas. Brenda, yamaan mo mang kanyak. Kada kami ko namay pare. Pare, saklatan. Uray ko kuha mo ni Brenda. Tasyak diya ka anak-anak. Anya. Nice meeting you, ading Stephanie. Kastamat kanyam, tata. Nagpintas ka mo tinading. Thank you, tata. Anot kayat mo nga inumay? Latest drink? Katuan, Manuti ka ba ilang nga inumay? Kabaalak urano mano. Oh, sige nga ron. Mangalakan iti inumam. Plus pulutan ay. Kaagsangot ang aginom. Adeng. Basta, inarimon tayo dyan Stephanie pare. Inaklunak pa yun na baray. Anya, nagpardasan. Adda kondisyon na baray. Anya nga pare. Bayanak ka no ti boarding house na. Tatalo bulan na asan na nakabaya. 15,000 ka no. Tatalo a bulan dahil siya baray. Na, nagdakilan pare. Pangalaan mo kayo iti kastagatan pare. Idis kitarak baray. Apay nga ta marigatarak nga agtil mo bakay. Kinasakit ti tingig ko bakay. Anya, ni,
Apay ngay. Kasla, ang nakabara itititil mo nak. Anya, Ay, ni, apay nga tan ngay. jangar na mo baka adan sama cancer kon. Ala, agrubat ka tayong tagpa-check up lakay. Sakto latan di mapan baka ta agpaili ak no maramdama iturog ko pa Gapo siguro iti arak daytan. Saan mo na? Mabasulo man ta ara kay. Talaga siguro makaptanak iti sakit Anak ko, anay ka, nagsakit na tanggad ko. Ni, apay tatangad yu tatang. Ako, ay, marigata na nga rungagtil mo. Tadabukol anak ka, bara anak ko. Anya, nala, sumarap kayo mapay. Nagpa-doktor kayo na ya. Oo, anak ko. At nakita sa bukol, itititil mo na. Anya, ay sus, kasano nga ron day tangay. Anyat ko nadangay. Maupira ka no. Anya, agpa-opera kayo atap na maikat day ta nagtubo di tatangad yaw. Ay, jaga tagpopera. Tawa mo, kwarta am arama na. Awan kwarta kami kininarang yaw. Da kami kanil si tagastos atatang. Ay, sige ka ron. Tayo agpa-schedule. At agaron, maitid mo dito sa kwarta, anak ka. Inton maopera kay ton atatang. Ay, no, ada kwartam dito, itid mo na. At datay duldulin ko alay maribo dita. Alaan yung tanayunak to nga ron. Sige ka ron, anak ko. Manumit ti maitid mo, Ilse. Tagpa-schedule akong nagpa-opera. Ay, nasakit na talaga rin. Nagtil mo na kanak. Manutintad ni Manang Freda aya, tatang. 5,000 nga raw na nako. Tangay di kay paymat maopera. Mangtedak mat iti 5,000. Ta isulat kwartak dit na. Di mo pailaan na yan, Jisime. 5,000 lang, tatang. Nayunak to. Ay, kurang gayam ti dua nga anak. Tabakat. Apay aya. Uwin ata. Kurang tinaur-ur ko a kwarta. Ninayunan ta ko maiti uray dua. Uwin mo talo ta anak ta. Ado ko ti pagdawatan ta iti kwarta. No adudang agkakabsa. Kahit kanong agpa-opera ka. Nakagpa-schedule na abakat. Ngam kurang pa'y mati kwarta. Iso nga diskitarak pa ya. Kunama dagiti anak ta nayunan dati inted da inton maoperakan. May mayad no makumplitong ti kwarta bakit. Tapno awan tong ti problema. Manuti ka sa pulan nyo, angkay. Ay, siga akanakan. No manot maitid mo. Tay ang tao din tapusom Umanay ti sang aribang kan? Kano isutelta di mabalilat akanakan. Nasursuryo amin ang akakaanakan nyo, angkay. Sampay mo't akanakan. Mapanak pa ilaan. Abangkay, angkay. Numang tagday ti sagsasangaribaw. Uno saglilimagasok ka pisos. Mayatan, tado kami may ngagkakasinsay. Agbilbilang kamot iti kwarta lakay. Sa... Apay, mano amin tinaur-ur mo aya. Ay, di mo almanin dito. Tapag pa-operak dito ako tabat. Al-alman nag-ayamay. Damdamagak laang numanaw. Basta umdasay, mabalinan dito. Nala, intang aron agpa-schedule ang tapno maoperakan. Huwag, mapana kita. Agbati ka, taglaba ka kiti. Nagado ti murentan. Saklatan ti mapan, bakit? Ni, papanan nyo nanang. Kalablabas lang ni tatang itaya. Ape adi ka nagkuyaw. Ay, paunak man. Tapno dinak madlaw. Sa baling amin tagparparik na kanyakat. Iso asuruta kitinalimod jamayo, Frida. Ha? Apay aya. Makadlawak nga rudan. Tatunggal ibaga kakuyogak ngagpa-check up di na kayat. Anya? Sa apay nawadwad a kwarta jay na. Iso asuruta jamayo, anak kaw. Apay at dito'y para kiti nagkitaan ta. Amangan mo at makakita ka dito dito, Esteban eh. Di ka madanagan. Pumanawak matlang ang dagos ito, Rogelio. Iso nga itad mo diya kwarta. Sige. Handa pa'y sobra na dito eh. Kunak apagdit ta kuma. Inton maminsan nandiata dit. Ala, yag mo diatan. Oh,
Ato, Esteban. Ay, thank you, Rogelio, Ano? I love you. Inagkanak iti lips. Kaya mo, bay. Opera gayam, ha? Opera gayam, Rogelio. Hal, Ita kayo, adoy ka pumanaw. Yag mo tikwat nga indat ka, sawakan ka. Tano saan, ipatiliw ka iti pulais. Ibuo ko, ibat ang ibuo ko. Yag mo paingaw mo na tikwat ka, tapos ibatang tipuok mo. Mandiyak nga, ita ni Rogelio na itong akwartak. Rogelio, alam tikwartak ko na, darasam. Tano saan, idarum kang agbababae ka. ay, bakit di mo nga ibatantab na maagaw ko ta kwarta? Esteban, yan mo na ta kwarta. Sige ba, taglab lang ni Esteban. Taglab. Anya pailat kukom ni Rogelio. Ape nakailad ka pailaan. Nasakit nga ruti kang ko, bakit? Nakaaruti sakit na. Ay, di na kun maloko. Awanan ti kwarta. Insublikon kadagitan nakta. Kan kadagiti kakanakam. Awanan taramatam ngagpaduktor. Kan may sa ulbod kamalaan. Bakit? Agpay-pay sunday to. Sa anak nga gululbot, bakit? Masakit na talaga. Ay, makamuka ko na, Mike. Nalaing ka kiding agdrama. Ulbod alaklakayan. Bakit? Patin ako makaday. Sa anak nga gululbot. Patin ako bakit? Dinak pinati ti asawak iso nagpadoktora kasi siyak. Kat ada na duktalan da diferensya iti tiyan ko. Nagpakawanak kadagiti anak ko kat nagpakpakasiak at tulungan dak ngagpaagas. Kasi na namati da kat na siyandamot la kanyak. Nagpaagasak nga rod kat nagimbagak. Manipod di din mabain akon nga agulbod iti asawa ken kadagiti anak ko. Inijak nga rodan dagiti bisyok kat nagsingsing petakon. Daitaman ti kapadasa kajak to malipatan. To'y pagayam mo, Rogelio. Ala papagayam, ditan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan ni pagayam Rogelio. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. En your nose para iti script kan drama, to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami. God bless kada kayo. Amen.